O kakabsat na kita, dagiti mamaset. Pero titigor niya kakapsat ko nag-itik. So ayun kakabsat, pas manggagyo, naririnig nyo, medyo malakas na yung bukso ng hangin. Patay na! Pati! Kulong ako lang ay gulong mo nga nagalakot. Bagay ang bainte. Nga nakuha ko ako na nang mga sugar ko. Sige sige nakon. Kumusta kakabsat na nagagakasat kinalapsat? Butaga. Darating man ni kapsat yung aking bote na nung Ilocano nga taga Quirino. Ay kakabsat sutat tangay ket October 20, 2020 o 10-20, 2020. Ayan. So tatangay ket adati bagyo nga dito ket nya kakabsat. So ti paglandfall na nagamen ditoy Aurora Isabela. So ti lokasyon ni kapsat yung ket ti Quirino kaso dagtay ti Isabela nya kakabsat. So signal number 3 sa Tatans o signal number 3. Ayan, so dapat naka-prepare tayo po. Naka-prepare kami mo ton ng tatag vlog na garot ayan, no kasano nga tati kwati probinsya kay ti bagbagyo. Ayan. So, ayan, sa pinakumat na makita nyo kabsat. So, hanyo lilipat nga ag-subscribe na. Ag-subscribe kayo, ag-subscribe. Hanyo lilipat na nag-subscribe. Tati nag-subscribe ag-kajowa. Joke lang aji kakabsat niya. Joke lang, joke. Ayan, so datagab sa kabsat kala kalbunak ditaan na. Nakabuniti na gamin ni ang mga buniti. So mga gyumat siguro gajay tokak iji nga nagtatagarian niya. So yoy bagbagada nga gakgak ana gakgak pilat. Ayan, pilat di tawag na jay toy probinsya. So kuano mamay kay doy mabalin ko nga itilpak kanya yo day nga bagada nga tokak nga pilat. Ayan, so nagangin na numunod tayo pa lang ti balay mi. Yan, inyo nagmayamin nga bugin bili papayon. So, ayan, pupunta kami bibili pang kami gumatang di kantina. Dito, ayan, kung unay makita di pag naa. Ayan, nag-vlog na. Ayan, pan kami di gumatang di kantina. Lagi, bagyo. Dito yun. Dakat ko. Bagyo. Pero tanula, tinapay latan. Ayan, tag 18. Tinapay. Pandisan. Ikat mo. Makatak. Dinasan ko babae at ang tumba dito. Dito yung pagkataan tayo. Video. Yan. O, intan. Damag. Dahil, kumatang ti bagyo. Para di bagyo. Yan. Nan. Pertak. Yan. Good. Ito gordon niya kapsat tayo ginatang ni nga. Pandisal. Yan, pandisal ta damot iti ginatang ni mama tatay sa dyan nga kape. Kaanuhan tayo nga po. Kapsat mununan akon ket ita kailangan tayo talagang ag-prepared para ditoy ket tatay ni mama yung tumba na lagi jek pan sa kakitan yung kakabsat ditoy unag ti balay mi kay inyo nagdandagi jek mas masetas mi. Karti ni ba kung tanak man yung tataratay ke karaong. Oy, dagitan kakabsat dagi jek mas masetas mi inyo nagni mama. Tag bagyo gamin. Ay ni mama ay inyo nagmigayam kin ni ating ko. Ken syempre niya kakabsat tayo dapat nga mauawanan ti abasto iso nga daritoy di abasto mi nga saba. Dito ti abasto ti sunggo. Yan so intayo jiwata intayo kitan dagi jay masitas nga intom batumba mi tatayan ta kwagarod madanagan ni maman ta ani umay ti bagyo signal number 3 ni Pipito ato ita kitan tayo okay mas masetasan niya ta habang hantay unay napig sa jetudo yan samantala tayo ko tagang hangin tinapig sa garod ni nagtatagri dito kak DJ ni ito kakabsat ka makita yung pa dito yung gijay na yun ha. O kakabsat dagita dagijay masetas nga intumtumbamin tatay inununaan min ti bagyo tamanig negorado ni mamang ko. Kay ket na dagitoy nga bugbugin bilya o kakabsat dagita kin dagijay apo jag buy-buya nga maysa hanyo malasi kakabsat ta na babati quality ti camera tayo o dagitada. Di ba? Naglalaing kami, tumba-tumba, tamatumbadan lang. Dagita dagiti tartarong kakabsat. Nagita ti tartarong. Tayo jayo. Adapay. Eto po yung mga kaladyom ni ate. Tinumba niya na kanina kasi inuunahan niya yung bagyo. Ang galing-galing, diba? Tignan niyo. O, dito. O, yung mga yan.
Yan, mababagyo lahat niya. Yan, tinanggal na namin yung mga nakahangin kanina dyan. Saka dito, bahalan to. Tanan niya, baka mamayaan na ta. So ditang kakabsat nagsubli tayo dito yung nagtibalay mita kuha ni time check kat as dugon 6:14 PM kat pinaglandfall na garod niya kakabsat kat alas 7 sa hanggang alas 11. Ayan. Ayan kakabsat about gam DJ ko ana presyo ti pagay itatta ko nagbabagarod kat kita nyo mamutatag bagyo manon ko nagbabalagarod ti presyo ti pagay sa katatta nagtudupay nagdepos dagiti pagpagay awanan iti nakakuan dagiti manalo nun. Ay wala kapsat agyaman nakanda amin nga nag-subscribe iti YouTube channel tayo katat na dati 485 nga subscribers tayo di ba naglaeng hang kung akalaan nga dumanon tayo ti kasyay kaado nga subscribers. Ayan so tati problema mod ket baka brown out damdama ket sapay la ko mata nag brown out nya day tati ti amin nga ikarkararag dagiti kabataan tatahan kumanghaag brown out awan ti maka Facebook kadanyatan. So yun kakasat kalpas ko lang nga siyempre, dagitoy, daratoy, dagiti. Silaw. Silaw tayo. Daratoy agijay. Ajay. Radyo. Yan, so dagita dagijay ka no kas pumigsapay dito nga bagyo di pa tayo. Yan, so daratoy tayo pa lang unag. At ini ading ko. Tuntun pang. Yung babae. Daratoy tayo ron anya kakabsat unag iti kwa tayo tata unag iti ilustani nagpigsa di kwan galalawi doon. Ating mo. Daratoy agal-alawi doon nagpigsa di anginan ni hindi tayo pa ilang unag damdama maturog tayong kakabsat ta kita tayo itong bigat na una tayo mangyari di Jaywar. Bag nga bigat tayo kakabsat kat ko na video dirabi aji kuan pipigsa nga angin kada kota tutudo tagame nakaturog na kon kakabsat pasensya ta. Dito titignan natin ngayon ang kung anong mangyari dito sa paligid namin. So, dagita kakabsat, dagijay masetas ni mama. Siyempre, safe dagita tayong tumbami tatay rabi. Idirabiin ngayon tumbayo pati dagijay kakabsat. Safe na safe dagita handanan siyempre inunan may garudan niya. Pasensya yung tagbutag at kami. Katay tagaro din yung kakabsat katay ngay kahamot na kuan sa agin-init mo basit at tayon. Yan ha, ato lang matinaspak dito. Ato lang kan mat so agyaman ta kinapo justa awan unuti na pardi. So dita kakabsat magit kita yo ipapata dari mulit dagi intumba-tumba mi kasla kami lang tanga dita kakabsat. So tatakabsat lagi patadar tayo ulit agad yung tumba ni mama. Mata na biyan ang bila kasi titipon na atin. Hanggang November
ti tagardo niya kakabsat na nalpas lang nagipermiso na nalinis yung timbalayan. Jay. Jay. Awan! Mama! Tan! Kanyang ako lang mapigsaan. So, magyaman tayo pa. Mapigsat! Magyaman ako. Magyaman ako ulit. Good. Bye-bye! Pero ako kakabsat, hindi pa nag-share yung video nga ato ikat modakal at tulungan para iti panag-audition ko ti PBB. Agyam nakakabsat. Naimbag nga daw tayo kapamilya, kan especially kanyam kuya, Shak gayam ni Russell Kimarabad, agta 2016, agnana ed, Jai, Motocross Capital of the Philippines, awan sa Balen, Quirino Province. Ti paglayang nga kuya nga ikat ag-drawing, agkanta, agsala, kinamok mo lang tagparagsak ti pada nga tao, uredad dumakuwalay. Daytoy ti umuna akapadasak asumali iti kastuyaban banag katarumbing lang kuya nga makaunag naktabalay mo takayat ko matulungan dagiti naganak ko kinilong awi suda iti rigat ket mapagasatan na kuya kakayat ko matlanganen nga ipanakkel iti pagiging maysak nga Ilocano. Aramidek amin nakabaylak at numalpas ko amin nga tas ngited mo kanyak kuya kasapay la ko matamatulungan nak ti panagragpat ko dagiti arapap ko ti panagbiag dito lang ti maibagak kuya ket agyaman na.